Anyang laki din! Nagalas, madormanak. Magibabain. Yay, nagpangit. Tatang! Ha? Ano dita buy-buyam? Ay, dita cellphone mo. Ay, gumaranggan dyan nga bakbaketan. Hiw! Hay, nakakahiya. Nagpuskol ti pa nagrup-rupa na. Ay, anya lakit din ni tatang. Ay, Eh? anya dita buy-buyam, dita cellphone mo. Kulak. Ay, ninanang mo ah. Ay, ato ti cellphone. Kita ang timpos ni nanang mo iti Facebook. Nan, kita akman. Hmm. Una yan ni nanang. Pinitsuran na ti bagina iti sarming anak ka underwear laan. Ay, mangibabay din am yoli anak ko. Piling sexy. Kan, apay nga yung post ni nanang tiladawan na anak ka underwear laang. Ay, Nakababay nagpaiso. ay bakbaketan na saan nagpampadunot. Siyak pa'y kiti mabain, hindi rarabidin na. Kitaom ka daw. Nagado tinag-like iti picture ko anak underwear. Tukak! Anyato ka kasasawam dita. Magustuhan da timpos ka. Aw, adda pa'y nag-heart. Nagbalin a viral di picture ka. Ay, di ka lababain na nagipos iti bagim. Kuraret amin ako, dil mo. Ay sana bali tabaro mo dagiti underwear ka. Anya kumangay ti pagbainak kat social media nga raw. Ipos ko ti kayat ka. Ay, No di mo magustuhan, gi-impos ka. Ay, saan laang? Saan anasakit, ti bakrang ka? Ha? Gawin ko ang gusto ka. Naawatam! ay. Itay pa'y anay dasar ti kananta. Kapaya di ka masumangwa mga anin. Mabitlang ka, Nor. Picture dagiti sidaan ta, taipos ko iti Facebook. Anya? Unay dagiti sidaan kat picturam. Tapno makita dagiti aglay kanyak anaimas ti sidaan ta. Ay, nalakit din, Maring. Sana rin mga picture dagiti sidaan tata kababain. Anya kumangay ti pagbainam, Kanor. Naimas mat dagiti sidaan ta. Adda ka nga adobo a baboy, prito a bangos, kan fried chicken. Ay, iwan ko sa'yo. Ay, mga nakidin. Mabitlaan ko na. Picture pa nga umuna dagiti sidaan sakbay ta mga. Nawatam, Nagpipintas lakit din dagiti mulam amasitas yuli anak kaw. Nagsabong da pa yan. Ay, wananang. Nataripato anaimbag dagita amulak. Gapo, tadyak baybayan ida. Ay, picture man kit day, taipus ko iti Facebook. Ay, anya lakit din ni nanang aya. Picturam la amin na namakitam. Imbag lang nga ipus ko iti Facebook kanak kaw. Sigurado nga adumanan ti ag-comment. Ay, nananang, agsaysayang ka lang iti oras mo nga agipo-post iti Facebook. Ay, awan mo't maganab mo dita. Pagliw-liwan lang, anak kaw. Awan mo dakas na. Maawatan ka, nanang. Ngam, may bibusan ti oras mo dita social media. Day talatan cellphone nyo, tin-into na rin nyo. Ay, may saka magyuli, anak kaw. Ah? Agpada kayo kinitatang mo akong trabida iti kayat ko nga ramidan. Nanang, Malalala, aglisi ka, tapitsurak dagiti masitas mo anag sabaw. Ay na, imbag ka pa'y dindo baraw, nagbaknang kan, nakagatang ka pa yan iti baro akot saim. Saan ko ako ka dahi takot siya yan, tay? Service ti kumpanya dahi ta. Ay, kuna no ko baraw, nangina siguro da ito ako chay. Ay, nanginaan, tay. Kabarbaro ang modelo dahi ta. Kwa, picture nakman dito abay ti ko chay, dindo baraw. Ha? Aw, at iti cellphone ka, dindo. Picture nak, taipos ko iti Facebook. Sigurado nga adumanin ti aglay ka nag-comment. Aw, kita ang
iti Facebook ka, Kanor. Nagado tinag-like iti picture ko, nakatakder iti abay ti kutsay. Matulog ka kit din tarabin. Kuyatan na kada ta cellphone mo. Kita ngamin anakay. Ibagbagada pa yun ako kwak ti kutsay. Nagbak ng kangkong ko na na. Ha? Di ka lang babain. Saan mo met ako kung agpaiso ti kutsi? Agraraman ka? Jak matimbaga ako kwak dito ako kutsay. Nagpicturak lang mat iti abay na. Ay, matulog ka. May ramraman na ka mapoy-puyatan. Gapoy ti ka pi Facebook mo. Awan maganap mo dit ha? Salbag kiday. Imbag pa'y dagiti jak am-am mo at tao. Taang harken ag-like da iti pusko. Ngam dagiti kakabagyak. Pwa! Ha? Iblak ko man kidida. Dagiti lang ag-like ag-heart ti batay. Ha? Jak pagan anaw dagiti kakabagyan asaan nga ag-like. Yay! Nay, agpicture ka man dito arubayak, anti maring. Wan rulay. Picturak man, dagiti kulibangbang kadagiti sabsabong timula. Taipos ko iti Facebook. Kasta ka day. May mayat kumaano, i-upload mo iti YouTube, antay. Ha? YouTube ko na. Daytay mabaling ka nga agswil daw, babaan iti video. Anti maring. Agaramit ka iti account mo iti YouTube. Ay, diyak mo ti agaramid iti account iti YouTube, rulay. Saan na parikot day ta, anti maring. Isuro ka. Kan isuro ka mat nga agiday. Ay, sige man, rulay. Kayak ko day ta. Tapno agswildo ak tumag, babaan iti YouTube. Nanang, itay pa'y agsapa asap-sapulan na kanitatang. Napanan nyo ay Napanak ijay balay darule, Yuli anak kaw. Insuro nak anagaramid iti YouTube channel. Ken insuro nak metan, no kasano ti agidit iti video. Anya? Nagbalinak meten a content creator anak kaw. Ay, adon ti bimak nang gapu iti YouTube. Ay nananang, saan nga amin ang nagaramit iti YouTube channel na kat bimak nang. Adon kadakwada tinagsardeng gaputan na umadan. Awan mo't ti agbuya kadag iti upload da. Wan, amok dayta. Padasag mo ta. Bareng ado ti agbuya kadag iti video. Malain na ko na. Ay, papanam nanang. Inak ang video ijay katal-talunan anak kaw. Anya? Nakitam ka din ni Maring nga asawa. Berna, itay pa'y ngamin nasap sa pulat. Nakitak mat iti kataltalunan nga agvid-video, tata Kanor. Anya? Dagiti pagay kan mulaan natang ti video na, tata. Palpaliiwag karon itay limabasak ang nagapu iti bangkag mi. Ay, salbag Maring. Awan may tultulong na kanyak iji balay. Day talata nagbit-video teraramidin na. Masaray agsala pa iti rabaw ti tambak ni Nana Maring, tata. Ha? Imbag man, tamaanusan ni Nana Maring iti taltalon kat nagpudot itapanawan. Ay, Inak surutan. Eh, sana na saya teraramidin na. Ay na Maring, nakaawit ka nga agpaison dito'y balay. Ngam day talatan cellphone mo ti dumdumogam. Hay! Ay di naksingaan si kakanaw. Ay. Madama ti panagid-edit ko iti video nga i-upload ko iti YouTube channel kaw. Anya? Daytoy a video ti damo ang may-upload ko iti YouTube channel kaw. Ipangpangronam ti cellphone mo. Di ka pa'y manganan. Sanak nga ron ang mabisayin. Aha. Mga anak no kayat kaw. Makamo ka. Mabaybayan ti salon at mo. Gapoy ti social media. Dagitoy ti maintenance medication kaw. No somro ti sakit ko nga high blood, daytoy ti tumarek, guys. Amuyo ka day, Ay, guys. naramidam ay ha. Itay ka pa'y ngay ayawan na mangan. Hay! Ay, salbag ka, Kanor. Agrek-rekordak iti video nga agtumtumar iti agas kaw. Ha? Ure pa nagtumar iti agas mo kat i-record mo. Ay! Una,
Tapno makaurnungak iti ado avyos. Ay, tila raramide, maring. Awan pa'y privacy mo. Amang ano ti panagdigos mo pa'y kaya ibidyon pa yen. No madamdama ag video ak nga digo. Ay na. Dadailan ti ulom. Apay nga ramidem day ta. Ay di nakman bibiyangan ka na mangsinga ka iti panag-video. Pumano ka man. Ayan ni Nanang, tatang. I don't know. Di mo sa pulan ni nanang mo. Dapat ta busy video. Anya? Ay, saan pa yamang mangan ka mamaturugan? Jailatan YouTube channel na matya sa sikas wen nga. Anya lakit din ni Nanang. Di na kaya ti pabagbagaan. Nagbalinak kita dakas no bagbagaan. Iso baybayak. Nauma ako na nako. Saanin anasaya at day tangar aramidan ni Nanang, tatang. Bambandugan na lang, tibagina. Kaya nangaro ti bumaknang. Babanti pa YouTube na. Ay, nauma ka mang bagbagakin kwanan. May sakabot akong trabida yulay. Agpada kayo kinitatang mo. Saan mo't adakis tar aramida? Wala, Nanang. Saan adakas ti agaramid iti video yo? Ngam ti dakas, saan kayo namang mangan? Agpuy-puyat kayo pa yan. Sakripisyo laeng, Yuli anak ko. Agbungan tumot laeng day tingar aramida. Anya? Sa anak ama pukawan itinamnama, anak ko. Bumak ng tayon-taon babaon iti YouTube channel ko. Ay, Nanang. Manon abulan nga agap-upload kayo iti YouTube channel yo. Ngam talo laeng ti subscribers yo. Adamat 20 a viewers. Umadun to ati subscribers kan viewers ko. Anos laeng, anak ko. Anya lakit din ni Nanang aya. Ay, di yu unay bannugan ti bagiyo. Kitaan niyo, oh. Nagngisitan ti aglawlaw ti matayo. Gapo iti panagpuy-puyat yo. Apay nay, anya nga tati kamalay. May san atawan ko nga agap-upload iti video iti YouTube. Ngamlimlim ati subscribers ka, kan adamot ba intay nga agpangato nga agbuya. Nakabukan dito balay, maring. Adabit pa panak. Ay, mabitla ang kanaw. Apay manhan. Adaman na ni bagam. I-video nakman nga umuli iti papaya. Aya! Apay nga umuli ka ti papaya. I-upload ko iti YouTube channel ko. Tila raramidem. May isa na tawon tinapalabas. Nang bawampay naganap mo. Ay, wano i-video naklaan nga tartaray. Kampay iday, adamang kamkamat kanya. Ha? Ay. Ay, amukawn! I-video nak nga agbilbilang iti bukal ti balatong. Tapno ado ti agbuya kanya. Anya. Ala, karti nga blakay. Mapanak agpapukas. Anya nga tati mapaspasa makan ka ni maring. Agkakanat ibagbagana. Agtaray. Agbilang iti bukal ti balatong. Kaya nagpapukis. Ay, my God. Madanagan Yuli, anak ko. Hay, Apay, tatang. Anyat pa kadanagan nyo? Nadadahal sa mo ti murdong ti panunot ni nanang mo. Apay, anak ko na yun, day tatang. Ay, kita ma, dayay. Oh. Ay, sus! Bukbuksingan na mo't jay po unti sa ba? Ay, wan nga rod. Ay, siya matibuksingan na no lapdak. Saan ang mabalinday to eh? Inakanawaan ni Nanang. Madinday ti ama paspasamak kan kuha na. Daytoy pa'y tidanog. May sapay. Nanang! May...
Nakakaasin day tapuon di saba. Ay, day tagamgam yung amang dandanog itipuon na. Ay, dakal ti basol kanyak na ito asaba. Iso aparigatot iti dandag. Gusto nanang! Umay kayon! Agawid tayon ijabalayo. Ay, saanan anasaya at ti mapaspasamak kada kayo. Ay, agyamanak. Nakaturog matlaang ni nanang. Narna kanon. Anyat panag ko naman ako. Handa ka din bagbagtit ni nanang mo. Di tay maibaga, tatang. Agasam, naurnungan iti adu apuyat kan bambanog. Kimutong pa yan. Gapo iti panagvidvidyo na. Hay, Inanalaang ti masapol ni nanang, tatang. Nabannog laang ti bagina nga agat aramid iti video na. kanayon ko ngay baga. Asan ada kestiag YouTube. No lakid diyan mo na ngay lugar. Tatang, Di mati ngay naramid na. Bisinan kan puyatan na ti bagina. Iso day ta. Mapukaw ng tilimbong ti panunot na. Napaw ti turog ni Maring ha. Rabinin nakaturog pa ila. Ay, makariinin. Yamanak ta nakaring kan Maring. Ay, mabisinak lakay. Kayat ko timangan. Ay, yamanak. Limpyo ti panagsaumon. Saan na dadal ti ulom? Anya dadaal ti ulo ka sasawam ka na. Nakariingak itayon. Ngam intuloy ko lang tinaturaw. Ha? Nakaamirisak lakay. Saan arumbang tinaramid ka? Binaybay at ti salunat ka. Oo kaya. Nabannog ti bagay kan panunot ka. Gapoy ti dayta social media. Mabalin mo nga ituloy tag video ka nag-upload iti YouTube. Basta di mo baybayan ti bagim. Do you understand what I mean? Ay, Yeah. wala kay. Oh, yeah. Amok itantar aramid. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Ay na, saan mo tla sumardengan dito yato daw, paray. Kasanuta nga makaaway. Tapay, kabutang mo tito daw, pare. Siyempre mata, nung guri-gurak, nariga tayo, kasana ko na makapagtrabaho. No siya, jak kabutang tito daw. Hindi ka man pare, di mo kunaan na saan ka makaptan ni Tisagay. Ay, napigsa ti resistansya, pare. Imposible mata. Tapay, saan ka mamate? Kat no kasulsweldo tayo. Kapigpigsan ti resistansya, no kasulsweldo. Sinarakusok mo manen ti todo lakay. Inton madamdama, agsakit kaan. Urayak nga raw, damalpas ti todo. Marabyanak to nga agawid Kanya ti pagluganak, awan ton ti jeep. Ung tandak to manen, no narabyanak. Ibaga manen, nagbabayak. Apay nga may, na di mo itugot ti kaputen. Sana na masapol ti kapute, no napigsa ti resistansya. At ti sweldo. Daytoy ati mayat. Kunak tumat ang nakaisam ka manay na mangawat iti sweldo. No ka na yung nakastoy lakay, ay kataragsakak Amok matakasta ka, no aldaw ti sweldo, naragsak ka. Ken pumigsama ti resistansyam. Pare, maditirik-nak. Pagsakitak. Kat, apay asimre kapailaang. Kapilitan tapno ada maswildok. Nagkapoy matan ti resistansyam pare. Apay, di mat nagsweldo kay ti kalman. Nagswildo basay tinabate. Nagado ti ingkis say day ti swildok. Apay ngay, akinisayan da. Kat, dagiti ngaylon ko. Isumat lagayam
Imbagkan ka pare, tawan lun mo. Nalpas ko amin na nabinayadan dagiti lon ko. Isungawan maikisay iti sweldok. Ay, isumat laga nga ore marbisan ka. Kat saan kalatang agsakit pare? At dangamin kwartam. Isu timang papapigsay ti resistansyam. Gatuan mat pare. Ay, talaga amade. Ang sakitak pare. Masaysay at no agawid kan. Ingkagina na. Narigat no at addang agsakit ka. Eh, nagswerte ka talaga pare. Ta nagpigsa ti resistansyam. Imaya, amo ka kasuswildo ni lakay mo. Ay buoti na sweldo da idi kalman mare. Ni, anya dagita nakabasket nga awit mo ngay. Frozen foods da gitoy. Isursur ko nga ipapautang. Kastay tan ti negosyom? Ay, katuan nalagip ka nga idagasan. Ay, saan ka mabalin nga agkadkad? Ay kat mga alak imbagla balunan dagiti anak ko no mapanda ag eskwela. May sala ang asupo ti alaak. Anya may sa 5 amon Nagado ngayon ti 5. Ay, katudang mo. 1 month to pay. Ay, sige man langan. Mga alaak iti 5. Apay anarabian ka. Kunakon kat adamagam day ta kanyak. Katuan napankan sa manin nagbabae. Nag-overtime mak. Tagsakit jay may sa akatrabahwak. Sino akatrabahwam? Nimilig rito. Di na ko taong akadkadwam. Wen, nagkalintudwan tumot ngamin. Di nakla matultula da napigsa ti resistansya na. Kat, nagkutong ba't nga main? Nakapsot at talaga ti resistansya na dayjay. Ti kunam kit de, awan kwarta na. Isu akim mapso ti resistansya na. Apay nga awan ko tagtrabaho mo. Nagadugam tilon na, baybayadan na. Iso aking mapsot ako nam. Wen, angam sak, awanan tilon ko. Dakkel ti mayaw awat ko iti asawa ka sweldo. Isu anapig salata ti resistansya. Iso nga rod adong-dongwan ka kanayon lakay. Gapo iti day ta kinaanos mo. Ay na, batch! Nasayata nagkita ta. Batch? Saan kanto pa'y nga amam mo? Kasano ko mga kabatch ta? Ay na, di na ko malagip. Siyak ni Amor. Diyan ngay class president UED. Si ka ni Amor? Mismo! Kat no si ka iti ti paradanog, no adamang paspasangit kada kami a babae. Ay na, nalagip mo dahi ta. Nakalaslastog ka iti. Adapay dinanog mo amistro tayo. Ay na! Naglay nga talaga ti memoriam, darling. Ay nga, bakla ka mo dun. Kaslak mo't ajay igas ang nagbalin ang napintas sa kulibang bang. Fly, 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 the butterfly in the garden is flying high. Tsaka na mo tituloy na. Nay, naglalapit mo tanda kita imam. Kan kita amti pa nagkimbot ko, kimbot ijay, kimbot ditoy, kimbot pasango, kan kimbot palikod. Komedi ka mo dun. Oh my God, batch! Ang tugaw ta dito'y linong. Apay ayang amin. Mom, agpapahulugan ako. Anya nga iti papahulog mo. Dagito'y man pagpapintas. Kabit lang Daytoy, pampapudaw. Dayto'y met, pampakinis iti agkurkursing akudil. Dagi dati papahulog mo. Wen, mga alakan batch. Dayto'y may sa cream, 5K. Ha? Met, dayto'y kan ka. Ta nagpuskol dayta pikas mo. Nagninan day ta 5K. 5K mat kadaras, pumintas ka. Kan may sa utang daytoy. Hulugan. Alamon pumintas ka dagos. Saan ka nagpanunot? Kandilan ka, no di ka mangala. Alamon daytoy dua asag fa 5K. Ne, saan ka pa'y gaman na imbagan, pare? Ay, saan pa'y nga rod pare?
Iso asa anak pa si Mrag. Agyaman ak tayo may nakbinisita dito'y balay may paray. Wala tamas dawak. Tanasuro ka na makalawas nga absent ka. Madimit gaya magpaiso. Nawan kwartam paray. Tapay. Kumapsot ka talaga akas kanyak. Kimapsot ka pero may paray. Agpaimbag ka pare. Husto nga ng tilon. Oh, itay ka pa'y dita sangot ti Sarming, bakit? Ay, maturog ka lang dito tagpapintasa. Ne, itaman pa'y. Saan ka mo't anaasam nga agapros-apros di tarupa mi de? Anya ay datay apros mo. Diyay man pagpapintas nga impautang di kabatch ko, abakla itan. Impautang na. Wan, agpapautang ti trabaho na itan. Anya di ko nam nga inutang mo ide asidaan. Di frozen asinsinda dagiti ubeng. Ita adamanen utang mo. Mabayadak dagita. Saan ka amadanagan lakay? Apay, di mo ka di kayat apumintas dahiti asawam. Tangay nakabayad ka ni Jane nalam a frozen. Ay, mga lakamanan Ay, gusto mo ito na. Saan lang a frozen foods nila ako? Ay, adapay aya sa balay? Adapay saksaka. Saksaka? Kitawak man. O, kita mo na. Saksaka ti manaw? Saka ti baka? Kun saka ti babaw? Di mo ayan nakita dito sa katinwang. Kompleto talaga. Mga ka natin bagla nga ang ram nga ipasidam ka nila kay mo. Sa bagay, mahilig iti bulalo dayjay. Utang maninday ta. Sana bale, good beer ka man. O sige, mga laak nga rod iti si daon may. Kumugtar mo ti sidaan tayo ita, bakit? Kano nagmalmalam nginyang anger ko day tasaka tinwa nga inutang kaw. Anya, imutang ka manen. Kat, impautang mo di kumarik nagpapautang. Ay. Puron samatan utang ti adda dito unag ti balay. Ultimo sidaan, utang. Nadamot pagbayad kaw. Ay kat kita narigat numapunuan tayo iti utang. Well, amok ti araramidok lakay. Uanya, mangantayon, tay parabaw kon, dito lamisan, dito limok ng asa katinwang. Mayatan pare, pimigsan ti resistensyak. Mabalina ko nagtrabaho. Sigurado ka, paray. Wan pare, sigurado akon. Nasayat nga rod nung kasta. Imbag nga rod ka. Tasan kalatang agsaksakit. Resistansya, pare. Resistansya. Kasla kumamot kan kakapig sa ti resistansya na. Ay na, dak kayatan ti agsakit pare. Ay na, nagkita tamanin batch. Sa anak mo da pimintas sa inkad mo anak ang ingin na cream. Anya saan? Kat kaslaga ita na artista eh. Di nakman lang sutan si ka. Ay, puno ti bagbagakin ka batch. Sino ita? Hindi ka ruprovang na artista itan? Ni Sharon. Sharon? Sharon? Basta Sharon. Iso aga po tapi mintas kan. Amom, no anyalangan ti kurang ken ka? Anyapay kumangay. Alahas. Kurang kay ti alahas. Talaga asa anak agal alahas nga men. Katita, agalahas kan. Hulugan mat. Ay, mabaleng. 2 months to pay. Iso ang mga alaga ni ti complete set. Singsing, aritos, kwintas kan bracelet. Kinayon ang pa'y ti singsing tiramay ti saka. Manungay dagita no hulugan. Ay, ginanak mamay. Ay no, makabanog ti agtrabaho. Lakay. Apay, awan madlaw mo, di ta pagtugtugawam asala set. Ne,
Naglamuyot mata na pagtugawan da ito sa alaset. Nagmayatain. Makarelax kan ana imbag dita, lakay. Katuwa na, ang nangalaan may kadag ito sa alaset. Inutang ko. Anya? Inutang mo manan? Ipapautang damot nga hindi inutang ko na. Ay sos, umad-adon sa amat ang tiut-utangan, bakit? Nagkunamat kan ka. Ay, kita ma. Ang mga nusaanan nga umanay ti sweldo, apagbayad mo kadag iti inut-utang mo. Nay, paray, nakadumog ka mat di talamisaan mo. Ay, makagurguri-gurak nga rod paray. Ay sos, si kamat ng tikim mapso ti resistansya na ita. Huwensa, kasla maulawak pa yan. Kat nagsweldo tayo ita, paray. Day nga rod ti parikot ka. Nagado tinut-utang ni bakit ka. Kumkumporme. Ay sos, takas kan. Ado pa yan ti mapmapan ije balay may ngagsinger. Maray! Maray! Adak! Lukataman tiri daw yaw! Maray! Na, itayak pa'y ngagtok-tok-tok. Ngamawan mo't sumong-sungbat. Oy, abay, awan ka diti tao dito ay. Itayak pa'y ngagap-apo dito ay ngamawan sumong-sungbat. Apay, anya nga ito may maramidan dito. Umayak ag singir iti utang day ta babae. Ha? Adamot utang na kan ka. Ay na, nagado tinututang na kanya nga alahas. Idi damo, agbaybayat pa'y met. Ngami di nakaalan iti ado, pulos magtanasaan ngagpakpakita. Iso ngay maya kung dito'y balayda. Ay, kasta mo tinarami na kanya. Ado tinala na. Itatag singera kon. Awanan dito balayda. Ala, tuktukin tapay day tari daw da. Awan sa dito eh. Napananangay. Naglumongan ah. Ay na, nagiti alahas ko. Ipabarangay na kan. Gapo iti utang mo, bakit? Diyak ka mo dagita sa tao. Di mat imbagakan ka ide. Asaan ka nga agkarautang no awan pagbayad mo. Diyak mo't naputan nga imaduti utang ko. Diyak na baybayadan. Kurang pa yan ti sweldo kapag bayad mo kadag iti nga inututang mo. Kurang aya? Wen, isungarod nga. Ay na, agsakitak sana di na oras. Apay ngay lakay. Ay, nabara ka mo't nga agpayson. Agkapsuta kon bakit? Ay sus, hospital kan Ay na, nagbita bim mabati resistansyak bakit? Apay abim ba ba? Mangan ka mo't itinatnatang. Kumapsutak no awang kwartak. Iso da ito, mapaspasamak kanya kita. Ayan na, tinasakit, lakay. Kanya kalakit din na ya. Nagadumat kami ti utang mo. Ay, pare, si kamot gayam. Ay, sana kagbayag. Mapanak ag trabaho. Di magasak lang, ta kumustak ni paray. Apay asa na sumsumrag. Agsaksakit ita, pare. Anya, kunak man no kunana asan ngagsakit, tanapig sa ti resistansya na. Kimapsot, pare. Kalat nga mi na kimapsot. Ay, kasi mate. Apay ngay maray. Itian niya rasaw na kimapsot ti resistansya na. Awan ka no makukwarta na itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Nanang, apay ayon kinalabag a t-shirt ko dito eh. Ay, jak amaw. Jak mo nakikita da ita nalabag at t-shirt mau. Labaak ko madayay, ta inusar ko iti makalawas. Ay unay mutin ay ata makalawas. Barbaro nga min dayay a t-shirt ko nanang. Kan may sa, talaga branded. Anya abranday. Jay at danagan na isuan ang ina.
Ay katdamagam to ni Erika, anak ka. Rimwar ka. Sus, ang mga no insuot naman ng t-shirt ko. Marwaman iti kastangar aramidan na. Anya ti panag ko ng pare. Napurma ak matlaan. Nalabaga t-shirt. Nangisita pantalon. Ay no, nagpurmakan pare. Ituloy mo mat Ibabam ti panagkita pare. Apaw! Pati sapatos mo paray. Bagbagay mo Branded tayo ta. Nangalaang may di pinanggatang mo iti dayta. Awan mo trabaho paray. At trabaho ni manong ko Winangam awan mo nga trabaho. Adda trabaho ni manong ko. Isu akabailan na ti gumatang ka dagito branded agamit. Kastagayang. Kaya't mo asawin, ginatang na dagita paraking ka. Ay, nagswerte ka mo tinno kasta paray. Anya ginatang? Binulod mo king wana. Ay, imbagmantay pabulod na king ka. Sus! Inlibas ko kit di Imbagmantay sa nga agungay. Agungat tulaang ang nausar kong tumatay. Ay, aguray ka man paray. Ay. Apay gama nagpurma ka iti kastaw na. Ay, kwa pare. Mapan ko arman ni Cheryl. Anya? Ni Cheryl? Jay Muse mi iti elementary kamay. Ay, nagpinta sa balasang na jay paray. Iso nga rod amapan ko arman. Pare, kaduan man nga rod. Ay, sapay adta ko mapapanak ita paray. Kaduan nakmaten Inton agkasar kami kini Cheryl. Uray iawid mo to ulo ti baka kan babaw Ay, sos. Agkasaran ti bagbagang paray. Kit di mo pa'y narugyan nga inaran. I love you, Cheryl. Ay ayatan ka. Mahal kita. Nagkurni ka matan nga agsasao, Eric. Naskan ngayab kas ko ti punwarik na kan ka. Talagang agayatak unay. Nakapimpintas ka ngamin. Ay, ikan nakpaymat itinananay apanawan, nagpanunot, Eric. Wen ngam di mo mat kumapaybayagan ate agpanunot. Talagang nga I love you. Apay, napananday ta nga Eric. Di mo't lagawin din. Kuna na ka tama pa nag-aram. Agaram, awan tupay trabaho na. Agaram, sus, dilagbayin. Bayam ka dilatan. Inusar na pa'y mo't nga ron dagiti branded agam gamit ko. Kunak man no jay laang t-shirt mo tinusar na. Saan na nang inusar na di pantalon ken sapatos ko. Ay kat pasensya am latan na anak ko. Ay sus, saan ko ang mapasensyaan dayay? Makaungeta ka talaga. Kaya't nangarod mo ti makaasawan. Urayek, tagtungtong kami itinalapat. Sana mabalin dahi tangar aramitan na. Nay, isunsamot tanday ta sumungad. Nasaya at taragawid kan. Manong. Amo Manong. At daman namnamak kini Cheryl. Ay kat. Nasaya at ano kasta nakaw. Ikatamda kita inusar mo agamit ko. Aguray ka mat Ikatamon taing kalabaan. Ay sus, apay Manong. Di mo kaya tadanggan anapanak nagaram. Nagpuskul day tarupam amapan agaram. Awan mo't nga rod trabahom. Dagita usaram, kukwak amin dagita. Ibagam tukit ti iti armam. Nga inlibas mo amin dagita inusar mo. Gamit ko amin dagita. Nagsakit matangag sa ni Manong, nanang. Ay kadi mo nga minusaran dagiti gamit na. Taginatang na dagita. Gapo ka di tawang trabaho? Awanan karbangak nga agaram? Ay katagbiro ka nga Nagadudi ta mabali na pagtrabahoam. Gapo kini Cheryl ngay ayatak nanang. Sige, ikarigatak ti agbiro kiti trabaho. Kasta tapno makagatang kamot kadagiti kayat mo. Kansan mo nabulbuludan dagiti gamit ni Manong Mau. Into natatrabaho nanang. Pasig tumat a branded dagiti gatangak agamit ko. Ay katagbiro ka pa'y iti trabaho. Wan nanang. Ngamla ba ampay dagita gamit ni Manong mo nga inusar mo. Tapno saan nga adda nga gungal.
ken ka ni Eric. Apay, itala ang namong. Una, taiso ti inchat mo kanya kay Dirami. Pudno, imay nakpinasyar. Cute ni Eric. Natayang. Kayat ko jay siding ijay ping-ping na. Pagbagay na niya. Kan, nagporma si ka. Talaga? Wan, puro branded dagiti gamit na. Kat, anyangan. Dandani ka din agbalin ada kayon. Panagrik na kat. Wan, kayat ko ni Eric. Labak man lang yan nagitibato ni manong ko. Tapno pabuludan na tumanan. Anya pabuludan? Kendo saan ka met abumulbulot kanyak? Liblibasem nga us-usaran nagiti gamit ko. Saan mat amanong? Labaam analaing dayta. Hala, nangro na dayta t-shirt ko. Ah. Nagbang nun oh. Ang... Apa ya kasla? Kasla niya? Ni? Naganglit tanto yung t-shirt mo manong. Ah, kendo si katin agus-usar. Kita na kinikasta. Hala, labaam kiti analaing. Tapno maikat ti angot na. Nalpasa ko na naglabananang. Mapanak mo nagbiro kiti trabaho. Ay katkasta anak ko. Inkagbiro kiti trabaho. Nas ka na makabiro ka kiti trabaho. Para iti masakbayan mi kini Cheryl nanang. Sapay kumata makabiro kada gaus. At umatiyan mo ka trabaho nanang. Diyak lang nagbirbiro kiti. Tawan inspirasyon ko. Ang itataaddan inspirasyon ko. Mapana ko nagbiro. Sigay, lalaing anak ko. Si kakadijigayom ni Eric? Wan, siyap yan ang kadwa kayong kuana na panagara medyo balayaw. Oh, man. Malagip ko agpaiso. Apay ka di? Pakumusta am to Ibagam welcome lata nga umay ija balay. Ay, wina. Makadanon na itakin kuana. Ay, kaano kayong tumanan nga agpasyar nga Ay, damagag to pa kayong kuana Busy nga mingkay. Busy iti anya. Busy ay iti trabaho na. Ay, naggagat man no kasta. Uwing nga rod. Ngam, si kakano ti inspirasyon na iti panagtrabaho na. Ay, talaga? Ay na, ad-ad damanin ama inlabak kan kuana iti kastaan na ibagam. At trabaho ni ading mo nga iray. Nasaya at matano kasta. Magatang namutan na amin akayat na. Una, tapno saan nan alibasan dagiti gamit ko. Ang mga noo mo na pa'y ang mga asawa ni Eric nga musika. Wala tananan. Sa anak mo't amakin inun na kin. Apay ngamin ay ang aging gaita kat di ka mo lamang asawa na nakaw. Ninanang bait. Apurado kayo manayin. At damot trabaho. Gwapo ka mo iti panagkuna. Agaram ka ngamin akas laki ni Eric. Aray, papantan tumanan pa siya rin ni Cheryl inton rabi eh. Ay, kit mo na paray. Tayo talaga am. Anya ti panagkunang pare. Sungbatan nak to nga tamatan. Sumbatan na kang paray. Kit mo birok-birokin na ka. Kasta ka di? Uy, asino mo ngay ngamin ti balasa ka saan na mainlove king ka. Kini, nagwapo ka paray. Kaputad dan trabaho pare. Saan ko nabuludan ti gamit ni manong ko? Kabaila akong ti gumatang iti bukod ko abado ken gamit pare. Kasta ti malalaki paray. Pare, pagkalingutanak mo tayo. Nay, apay ngay. Daytoy sa pusok nga agayat kin ni Cheryl. Anya laki din aya. Ag-relax ka lang pare. Ay, nasayaat man, ta nakaumay kayo. Kwa, umay ka manan pa siya rin, Cheryl. Agtugawak diti abay mo Eric. Uwan tapno mangag mo yayara sa asko kan ka.
Anya nga iti yarasaas mo kanya. Iyarasaas ko nga. Ay ayatan ka unay, Cheryl. Nagkurni ka talaga? Awan ka di ti maangot yo? Andiyan ay tamang angot mo, Cheryl. Nabanglo ka di? Uno nabangsit? No nabanglo? Sigurado siyak dayta. Ang no nabangsit? Dayto'y kaduak dayta. Apay ngay makas na tibagbagan pare. Di na magpapasulin na. Adda agat kilikili. Ay sana siyak dayta. Ay, adayo ka na kayo pare. Di na papasulin. Sapay mata turn off ak unay iti lalaki ang nagpigsa ti kilikili power na. Jesus, delikado kan pare. Ay siyak ay ada kili-kili power na. Sika! Siyak? Ay, nagpigsa. Ay na, nagsakit agong ko. Pare, ay, mabait akon. Agawitan pa. Agawitan. Apay, isang kang mga dagdagan pare. Agpampanununtak nga rod, pare. Kanya kayo ti pampanunutan. Awan mo ti angot ti kili-kili-kili. Ang ita, adamat din, pare. Naangot ko mo da ita. Ang jakon yung bagaking ka. Ita, ni Cheryl ti nakaangot. Na-turn off kanya kon, pare. Kay, bastard ka nga ta. Ay na, nagsakit matan di pa nakabasted ko no basta. Gapulaan iti angot ti kili-kili, mabasted ah. Ayan ni Manong nanan. Apay. Kunam lano asino ka nga birok-birok kanya. Basol mo, no apa yan nabasted aki ni Cheryl. Ano ya? Kasano ko makabasol ko? Di ka man nagsaw-saw iti kasta. Kapoy di binulot ka t-shirt mo. Adan kimpat nga anglit mo. Imagal kanyak. Ne, tabasol ko ba eh? Dayta ka nga ba, tabubulod-bulod ka iti badaw. Isumat gaya masaan ka ama ka-ar-aram iti balasang. Tanapig sa gayam ti kili-kili power mo. Nanang, nagmuti pa nagsasaw na. Di na mo arespita rin ti inauna nga miso. Ay, Nagpigsamat ngamin ti anglit mo. Na minsan ko lang ni inusar ti t-shirt mo. Nakara na katagos. Magtaanong ko ti kastoy at taon eh. Lapdan na nanang, lapdan na! binasted mo ni Eri. Saan pa'y magkiti? Anya tinapasama? Na-turn off ak kankwana. Anya tinaka-turn off ah. Nagpigsa ti kilikili power na. Branded ngagpay yabado na. Nga madamat gayam angot ti kilikili na. Win nga rod, mayat laang akitaan ti porma na. Ngam, ay na, gapo iti kilikili power na turn off ak. Ay, nagsakit iti agong. Urayak la maulaw. Kasano itan nga eh. Panunutak pa'y anaimbag Sapay na in love kan samot kan kwanan. Win nga rod, adamot ang riknak para kankwana. Kat simple na ang mati solusyon dayta. Igatanga mun iti deodorant. Nagado dita pagpilian. Ado pa'y dita titawas kan kalamansi. Mabalin namat aradradang di kilikili na iti bulong ti bayabas. Nanang, udno dya kinuna ni Eric. Anya ti kinuna ni Eric. Iso asana ka makaararam iti balasan. Kaputad da kilikili power ko. Day di tatangyaw tinapig sa ti anglit na. Ang biso mo day tangaangaw tinangayatakan ko na. Natawid ko nga rod da ito'y kankwana. Katnupod nung ay ayatam ti may sa tao. Urayan niya pa'y ti angot kan lang ana. Kaya tumlata. Awan pa'y tinakita ka kasta babae nanang. Imbag akin ni Eric. Tanasarakan nan ti true love na. Aray, daw mauawag ito cellphone mo. Madama ti trabaho. Awag-awagan dak. Magpaiging ka pare, daw mauawag. Siya ngay, polos. Manasong bata mo pare.
Mabitlaan. Hello? Hello, Eric. Ni Cheryl daytoy. Ha? Si Kamat Kayam, Cheryl. Kumusta kan? I'm fine. Busy kan samat. Ha? Saan? Adda oras ko ang makisarsarita kan ka. Damagag la kuma. No apay, asaan ka mo nga agpaspasyar dito balay. Ha? Kaya't nak nga may agpasyar dito balayo? Apay, di nak mamimiss. Ay, permi mamimiss ka na unay. Bayam, umayak inton rabi. O sige, orayan ka. Bye. Bye! Yahoo! Ay! Dua kami! Yahoo! Duwa kayon ka ni Cheryl, paray. Awan paray! Antan girlfriend ko! Yahoo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Darling, umay ka dito eh. Oh, apay darling. Kita nga ang dagito'y impaw iti manang kumanipod Canada. Ay sus, nagpintasan na pagdayta. Maibagay unay iti kinapintas met ni misis ko. Dito pa Oh, sapatos. Ay ngam, darling, kabailam nga ta nga ipagnadayta. Ay, nagngato matihils na. Apay kit di na saan. Isundo ti usarat no mapanak makipalingki. Aghils ka? Kat, anya ti sirbi na apinawitan na kay ni manang ko, no jak usaran. Adapay impaw it na lipstick. Ngam saan analabaga ti kolor na. Nangisit. Aglipistik ka iti nangisid. Sus, may bagay nga rudmat kan katikasta kolor. Amin dagito nga impaw it ni manang ko. Maibagay kanyak, darling. No. Angam sakbay nga usarak dagitoy. Kasapula na picturak pay nga umuna. Ay hindi. Sakon to i-post ijay Facebook ko. Tapno, ado ti makakita. Ante, nangina siguro dagito impost ni Carmen dito Facebook na. Wan akat no yung kabil na ti presyo na dita. Dolyar mal. Kaya't naasawan, talaga anangina. Ay, dayto'y bagti kursonada. Ngam dayto'y impos na sapatos. Ay, nay mat anag nga ton ti hills na. Nagtadampay ti hills na Usarin na nga tadayta. Imposible akabaalan na nga ipagnadayta, ante. Impos na laang, takayat na nga ipasika. Amin agatangan ni Carmine kat ipos na. Uray dagiti pangpanganan na, kunayo kit di ante. Apay, di yun nakita dya impos na idinaminsan amang mangan, napanangan iti may sa Japanese restaurant. Kadwa na dagiti kabatsi na. Adaya. Ay, jak nakita dayta. Nakapost nga rod iti Facebook na. Pinicture na pa'y dagiti kinanda. Agkakaimas dagiti kinanda, ante. Lakay, isarunong mutin aday ta basket. Kat isasaran ako matkan ka. Partakamat ngamin ati magna. Nakahilsak nga ron. Sus, nagchinelas ka la kumangaminan kano makitsindata mo ilaan. Kat kabailakmat nga ipagnaday to hills ko. Cellphone ko. Ne, ano nga dito cellphone mo? Picturean na amagmag na. Ay sus, abay, masapol pa ya. I-post ko manin Sige na, darasang. Dito'y ayan tinapintas a view. Darasang. Ay sus, sige man lang. Sige. Nakahils ang makipalingki ko naman. Sosyal.
Nay, simbang pat kayo gaya mon anak ipalingkay, Carmen. Amom anak ipalingki kami, ante. Kano nakitak jay pusmaw, naka-heels ka pa'y. Mayat anya, ante. Bagay ko dyan sapatos ko. Talaga bagay baw. Imbag man, ta saan ka nailigaws? Apay ko mailigosak nga. Nairwamak ngagsapsapatos iti adda hills na, ante. Ay, ita lang nga amok ta nakapuskal. Apay, sa dino ti papanam, Mari Carmen, nakabag ka, kan naka-heels ka pa'y. Lapsan ka dito'y paglablaba ang maray. Mapanak man gumatang iti Ricardo dita kantina. Ay, agasem dat. Iso ka di day ta jay bag nga i-post mo, ijay Facebook? Win mare, iso dayto eh. Nangina daytoy, talalak ti buaya ko na ni manang ko. Aya, kan day ta heels mo. Kasla ko dil samot ti tigre day ta. Win Ay, imbag man, tama ipagnam dito kalsada dito ayan tayo, kat saan asimentado. Apay kit dinasaan ngay. Sige Maria, panawan ka pay. Ay, Mare, inayadam lang ti magna Amangan mo't no maitibok. Ay, nan ano kan, Mare? Nailigosa kay na nagsakitan ti sakak, Mare. Ay na, kay bagbagak lang, naaganad ka. Ay, nailigos ka mo tan. Ay ko, anay. Anay ko. Inayadam mo't ang ilutan day tasakak. Kasla ikarkarom mo't atukulan. Kano inayadag may? Ay, nabakay. Nagkunang amin ay akin ka nga ag-heels ka nga oray numapan ka laeng dita kantina. Ayon, bibiyang mo! Ay, anay! Sus, di nakugtanan Tultulungan ka lang nga ruden. Si kapay mo ti makaungay. Ganun nakasaksaki mo tikas-kastam. Agore ka man. Ayan na dyan cellphone mo, tapicturan ka man. Dahil tati di mo aramidan, no di mo kaya't ama kaungatakan ka. Ne. Kunak man no amin ang mapaspasama kitibiyag mo, kat kayat mo anak ka post. Pati da ito'y pan nakaligos ti saka. Limter gano, kaya't mo sa barsakan kay ti chinilas. Ay, Jack Amaw ang nailigos ni Carmen. No saan mo nga imbaga kanya? Ay na, ante. Perme, ti pan nakailigos na. Ay, dandan ni saan nakaawid. Apay ngay, adi na impose. Si kaman mo ti mailigos. Kayat mo nga ron nga i-post day ta. Sa bagay mo't kit di Ay na, padaanan tayo laangan dagiti daddo mga i-post ni Carmen iti Facebook na. Ay, amok, ado pa iti kayat na nga i-post. Kasusweldom lakay. Apay no kasusweldo. Ipasyar nakman mo. Nagboring dito'y balay no panawan nakamapan ka ag trabaho. Kahit sa dinong iti pagpasyaran ta. Nagado dito ti mabalinta pagpasyaran. Mapanta ijay park, ijay zoo, mayat ti agpicture ijay. Ala, ingka nga rod agsukatan. Tamapan-tama nagpasyal. Ay na, nagmayatan. Ado manan ti maipos ko. Apalandak to manan dagiti kaaroba. Ay, ante, kita mo, napan nagpasyar da Carmen kan nila kay na iti may sa apart. Ay, Jack pa'y napandita apar. Kunada kag anapintas ka na. Wen, ante, ang nangina ka no ti entrance fee. Imbag pa'y ni Carmen. Nakapasyar man ang nakadwana nila kay na. Uy, ni, kita am day oh, ante, ni, ay, nagbitin mo tan ni Carmen, akas labakos. Ay, wag, ay saus, Nangato day ta apakatinagan na, no saan nga gananad. Wen ante, ay na, ayat na lang nga da maipost na.
Nagbitin mo ta nakaslabakol. Agawitan, Carmen. Ni, aping agawid tan, kat agin enjoyak pailaang agpaspasyar. Tila aramidem. Kas kalaubing agpapaanawa. Tapno nga rod adda maipost ko. Sus, idi nagbitin ka, dandani ka na tinag. Amom na niya ti pakatinagam. Deraas. Naunag adaraas. Kat sa anak mo't anatin nang, tanalaingak nga agkapot. Sus, idi kwan, nagtaray-taray ka ijay tuktok. Inan-anawa da ka na kiti tao, tamay parit ka no ti mapani jay. Sa anak mo't anatin nang. Sus, agawid ta itin. Delikado dito yung parke para kan ka. Killjoy! Ala, saan ka madanagan? Taamin na picture mo dito yung park. I-post konto iti Facebook mo. Padasam asaan nga ipost dagi jay, taapangan ka. Ante, amok no sa dino ti Ayanda Carmen. Kano dadalaang itay ijay park. Napanda nag-shoppingan Aya, Wun, ay na, nagadumanan aginat gatang na. nakapos dagita. Wun, ante, dati kita dagiti impost na. Awanan tilod kaw. Ay, napanpay nagpaparlor Iso ano makita ta ni Carmen, new look ta pinakulayan na tibuok na. Nagpa-manicure kan nagpa-pedicure pa'y. Nakapos amin dagita. Wan, ante, amin nga inararamid na. Impost nan. Ay, naibusan dyan sweldo. Nay, nagbiita na na boss. Kaswiswildo tayo lang, hindi na minsan ngal daw. Kasano? Impasyar ko ni misis ko. Hindi kwan, pinilit na kanapan kami nag-shopping. Nagadumat yung pagpagatang na. Napanpay nagpaparlor. Ay, talaga maibos yung kwartam no kasta. Awanan di pangalawans ko pare. Sa pa'y mabayag pa iti swildo tayo. Aganos kami nga agsida iti kape kan asukar. Ay, na yan. Kaasi kayo, mga gasawa no kasta pare. Agasem ngay day taan new look mo, Carmen. Ay, dandani saan da ka na bigbig Kunaklakit di foreigner. Siyak lang mo't daytoy, ni Carmen akaaruba yo. Ay na, talaga apimintas ka iti kastaunay. Aywan gayam, dagita ka day, dagiti ginatgatang mo, Carmen. Aywan, daytoy sandal ko, kan daytoy miniskirt ko, kan daytoy bangbanglo, ginatang amin nila kay ko. Isumot lagayam nagbanglo ka, Mare. Ay na, nagmayatan day ta sandal mo, kayat kumut ti kasta nga style. Ay isag mamanungay day ta. 5,999 only. Ha? Innam aribaw? Ay na, auntie, saan mo nga arapaapon ti madaan iti kasta akanginat sandal? Ay talaga asanang nagngina. Ano san talangan, jay sagsasa nga gasot ijay palengke. Matawarak pay iti 80. Katwan mait, auntie. Nay, apayapan panimitam mo daytoy kananta, darling. Dinak man darli-darlingan, dinak man darli-darlingan, tamarurodak ngagsida iti bulbulong. Ne, apay, di mo kaya daytoy inabraw abulong ti kalunay? Ken marunggay? Jak kayat ti kastoy abiyag. Asino kumati mga yati ti kastoy abiyag? Idi, tisidsidaan ta, lechon iti bigat, fried chicken iti aldaw, igado iti rabi. Ita, bulbulong matang. Kano ginastos mo mat ngamin ti sweldok? Kaya't mula nga da i-post mo. Inawis na amapan ijay park. Mano ti binayatan tayo ijay. Dandani ka pa'y natinag. Buston, ipalagip mo pa'y lang. Tila pa'y impagpagatan mo. Itinapanta iti mall. Amom no mano tinagastos mo ijay. Buston, masapol pa'y ayang ibagam. Kalpasan na. Napan ka nagpaparlor. Nagpakulay ka iti buhok mo. Kaya nagpapintas ka. Mano man ang tinagastos mo. Awan nga kwartatan. Anya pa'y lang ay.
Isungarod nga agsid-sida talaangan ni ti bulbulong, tawanan ti kwartata, darling. Ah, ayawanan. Jakon makapost. Kahit mabalin mo matlata nga ipos na ito kasasaad ta ita. Tapno maamuan dagiti tattao nga agrigregatan. Napay ti ko na marami datay ta. Anya kalagitin aya bakay. Narigat nga may intaglas-lastog. Dak kayat ti mangan. Kahit asino kumangay ti mabisinan, saan mo ta siya? Imbag lagi din tanaruwama ko nga agsiday ti bulbulong. Ay na, ay sus, mga tandar lang. Nahima siya. Ante, nadlaw mo ka day, nga awanon ti ipopos ni Carmen iti Facebook na. Ay, katawan mo't siguro ate maipos na. Damag ko ngamin, apin mo grot dan. Kasta aya. Wan, ante, kat no nakita ka no nilakay ko ang mga ala iti bulong ti marunggay. Ay na, kasano mo nga may gastadura mo ni Carmen. Papanan na nga no saan ang maibos di kwartada. Pudno dayta, ante. Ang padaanan talata, no anya pa'y dagiti daddo mga i-post na ijay Facebook na. Nay, panaladaw ka paray. Ay na, intulod ko pa yung amin ni Bakit pare. Napan naglong. Anya, naglom ni bagay ma'am. Wen, awan ngamin ko kwarta amin. Sapay nagrigat ita ti aglom, dakkel ti interes na paray. Wen Imbagak mat daytakan ko ana. Ngam dinak mat kaya tadenggan. Ipilit na lata ti mapan aglon. Iso abinabay ako na. Iso kanumot ti agbayad pare. Ay, sapay kumatawan ti makaammo nga aglonta. Asino kumamot nga iti makaam mo. Sa bagay, saan mo't kiti anak kababayin at ti aglong? Katwin mo't, ante. Addatan di ti paglunan. Iso nga aglon takit din. Imbag laki din tabasik ti tao ita. Ante, mabigbig mo ti babae anak katugaw ijay igay. Kaslamot ni Carmen. Wan, iso. Unag paiso. Ay, umaymot aglon. Sigurado dayta, ante. Katne, ijay mo't loan section ti pakipilpilaan na. Talaga nga awanan ti kwartada kin nilakay na. Ay, saan tangag pakpakita? Paliiwan taman ti aramidan na, ante Mileng. I-post na nga taday taw ijay Facebook na. Ay, padaanan ta ah. Bakit? Nakapaglon ka magayaman. Nakitam di post ko. Di mat impos anapan ka naglon. Apay ko mga i-post ko ngay. Jay mat panangan mo ijay nakangin na restaurant ti impos mo. Nakitam dagiti impos ko akinan ko. Una, nagngingina dagi jay akinan mo. Nakagasto sa klaang mat iti 5,000. Kinan mo laeng dayjay? Un, isungarod nga impos ko tanangina. Ay na bakit? Anya kalakit din aya. Kaano ka aya sumardeng agpaspasikat? Anya kayo matut? Saan kayo pa'y mat-anag-like kan nag-comment ija impos ko? Anya nga impos mo ay Kat nagadumat ti impost mo ijay. Jay napan ko na nga ng restaurant nangina ijay. Dayjay? Lablab sa klaang dayja restaurant, tagyak maiturod ti sumrek, gaputa nagngina kano ijay. Adda ngamin kwarta ni Carmen, ante. Isuan na panangan ijay, sanan to impose. Nagmayat ijay, ay na, nagpintas ti ambience na. Aya? Ngam addaman nadlaw ko, Carmen. Anya dayta, ante? Idinapan ka ng restaurant. Impos mo. Ngam, idinapan ka naglaon. Di mo mat-impos. Aywan! Apay ngay, adi mo impos dayjay. Kat no nakita da ka makipilpil ang aglon. Ha?
Nakita dak? Anya kita saan? Wa, nakita da ka. Ang saan kami lang ang nagtagtagari. Umut-utang kamot gayam akas kada kami. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.